chibai ule Vawiin hi nilai ni February ni som pakhat sangni somni le paruk ani a Russia in rawng taka Ukraine ram arun na ni sangkhat zali somli pariat na chi anita Khawvel riat atana thilpoi le ralthuam tak thleng tele beiseina Thar Ukraine ta na intran mek te kan ron seidon ani mel maten poisei lo nun na an la chun jam zela ma se Ukraine pasal thaten anram hum halnan ma an la vezel bawk Chanchin Thar kimchang ilongai thlang u thil thleng poi berle lungchhiatthlak bernen bulhan tran phot ila tukin jing khan Russia sipaite chuan Kharkiv khopui chaklam bohodukhiv khwa chu rawng takin an bei thuta he beina ralthuam taka hian mipali in nun na an chana chung jinga chuan naupang pathum an telani Kharkiv governor ole sini hubov asuidanin nunna chante hi mipano pangkum khatmi pani le mei chano pangkum ni mi te anni han ngai to ma te u politics le indona omzia po la hrelo NAUSEN poi khoi lo ten nunna an chan hi Russia sipaite nun ronzia tarlang chiang tu ani hliam tur jinga hian kumsam sari pali mi pitar chaklo tak po atelani hei mei ba ka hian Donetsk region apo Russia missile nu pakhat le afanu kumsom pakhat mi kaphlum bawk le lama chuan Russia hian Ukraine mi puite tira thei turin an power grid le energy infrastructure te chu chol lovin abei chun jom zela Kharkiv region a lozova khwa chu power nei lovin aom mek bawk governor sini hubov chuan energy emergency apuang hialani Amaherawhchu Ukraine mi puite chelzia le hoisen zia kan hmu hetiang khopan sa a beini ma se ko mai lovin anramtan an lading tlata Ukraine sipaite chuan tun thlachung ringot po khan drone le electronic warfare system leinan shifnia dollar za pali 0.5 million lai anda a melma te machon turin anin puacha sau ani Chanchin lom omlam hoi ve thongila khothlang ram le NATO te chuan Ukraine hi thlathlam an tumlo US ambassador to NATO Matthew Whitaker chuan tihen asoi chianga NATO member somni pakhat le an thopui te chuan Ukraine mamo phushuk turin $1 billion 4.5 man hu ralthuam lei an tiam thar le ta hei hian enge a en tir kumlidon hnuwa po Khawvel hian Russia thilti hi adik lawani ti an hria Ukraine hi an thauthladon lo ti na ani Brozella defense minister te ain chhawmdawn tranpuina dang tam tak beisei ani bawk unaute u he indona hi kumli atling trep ta voina thil thlengta tang hian thil lian tak pani kan hmu thei sipai le sipai in beina a hlo cham changin Russia hian mipui naupang le tarte abei thin hei hi chaklo zia le doi zepte omdan ang mei ani sipai hoisen chuan NAUSEN kaphlum ngai lo Russia chuan anram chunga telegram app khwa khirtumin ma alameka anni puite laka thudik thup an tumani ma se thudik chu alang zel donani Zaporizhia lampo Russia in an obbe mek line boina achuak nuclear power plant power line te achata hei hi thil hlau om takani Ukraine sipaite hian anram lak le tumin ma an la a Russia officials te chuan Ukraine attack ti in soima se he boina bultan tu chu Russia bawk hian ni an chhuasan phot lo chuan remna om thei lawang Chanchin lungchhiatthlak tak kara pathian thu in engtin nge kan in hnemang voina NAUSEN thita te le nu le pa lungai tak te Chanchin kan hriat atang hian sam somthum pali changsom pre thu hi ri chhuakang u thinlung taka lungchhiate chu lalpan anhai thina rilru taka in chhirta chu a chandam thin induna ralthuam tak kara hian mihringte hi kan chawin kan beidong thin ma se pathian chuan dikna angai poimo a hele indona hian tharum tho tu te chuan ne tu interview ma se atopa chuan dikna le ram na bok hi ading chang thina ni nangpo voina inuna indona engamo tak ima chona ni thei damlo na te harsat na te lungai na te ani thei lalpa chu inne na awma imitui tlate kha amu vekani Ukraine mipuite tan I tongtrai sakang u tin kanram le namtan po tongtrai ibang lawang u thudik le diklo in beina hian thudik tan ding tlatang u he channel hi lo subscribe la like le share I lo theng hin lo hram don nia